Let's go guys, fan-fan Indonesia. Jom kita undi guys ya, untuk Sandy Walsh untuk the best player of the season untuk Buriram United. Kita lihat guys ya, ada banyak player untuk Buriram United, ada Sandy Walsh. Kita terus serang. Alhamdulillah, aku akan undi Sandy Walsh guys ya. Walaupun ada Ilhan Fandi, dekat situ ada Supachai, my man, dan Guhelme Bisoli. Tapi ada player Indonesia guys, kita akan undi Sandy Walsh guys untuk the best player of the season. Come on guys, rakyat Indonesia yang penyokong Buriram United, kita undi Sandy Walsh guys. Let's go. Terus serang guys ya, pada musim ini memang Sandy Walsh perform bagus di Buriram United. Beliau bantu juga Buriram United menang beberapa piala guys. Unbelievable. Dan aku harap beliau stay dengan Buriram United. Banyak lagi piala yang beliau mungkin akan menang guys ya, bersama dengan Buriram United. InsyaAllah guys ya. Yuk guys, ya fan-fan Indonesia, support dan undi untuk Sandy Walsh memenangi the best player of the season musim 25-26 Buriram United. Itu saja guys. Salam.